How are you, Nelly? Comment said, thank you, Brooklyn, for the rose. Thank you so much. Somebody tak hello. Kom mense, kom ons stap 'n bietjie. Thank you, Brooklyn, for my roses. Thank you so much for the 3 roses. Thank you, Brooklyn. Dankie Amelia vir die likes. Dankie. Kom ons gaan mense, kom ons tap asseblief. En as julle kan gifts gooi, sal ek dit waardeer. Nou is Sasha. Dankie vir die likes. Thank you, Brooklyn, for those 3 roses. Truth Talk, hello. Thank you, Brooklyn, for my roses. Thank you, Brooklyn. Love you, Brooklyn. Thank you so much, sweetie. Let's go, guys. Let's tap till 10Ks. And if you can gift me, please, guys. I appreciate this. Anna-Marie, Sasha, nails by Sasha. Thank you for the likes. Let's tap, guys. Love you too, Brooklyn. Dankie vir die pink kaartjies. Jy's awesome. Dankie, Brooklyn, man. Kom ons stap, mense. En as julle 'n gift kan gee, ek sal dit waardeer. 16 mense in die live. Kom ons stap, mense, asseblief. Kom ons stap. Ons kan dit doen. Tap. Amina, dankie vir die likes. Julle is allemaal awesome. Oh, dankie, Snails by Sasha. Ek het dit nou nie gesien nie. Hoekom sien ek dit dan nie? Sasha, wat was dit gewees? Oh, Sasha. Oh my word. Dit is nou cute, Sasha. Baie, dankie, man. Dit is regtig cute. Dankie, Snails by Sasha. Baie, dankie hoor. Mense, kom ons kry my girl af. Dit is die trein. Baie dankie my skadebol, Nails by Sasha. Love you. Jy's awesome. So cute geskryf. Ag, Nails by Sasha, ek wil vir jou baie dankie hoor. Baie dankie. Vir die send love painting. Dit is so cute. Ja, hart van goud, dankie man, dankie. Ek waardeer dit so baie. Het jy nog gesien met haartjies, dit is so oulik. Baie dankie, Nails by Sasha Lee. Dankie mense, kom ons kry my trein af asseblief man, asseblief. Ek vra mooi, dis 'n Kersfees, 2 dae oor, 2 dae. Oh, my word, kom ons stap mense, kom ons stap. Asseblief, kom ons stap. Hallo Amelia, dankie vir die likes. Oh, Nails by Sasha. Ag, dankie baie hoor, ek waardeer dit so baie. Regtig ek doen. I love it. Nails by Sasha, baie dankie uit my hart uit. Dit is so oulik. Baie dankie uit my hart uit hoor. Kom mense, kom ons stap, ons is amper daar. Dankie vir julle taps, julle likes en julle shares. Dankie vir die blessing, Nails by Sasha Lee. Nou kort ons nog net die trein. Vir Kersfees, asseblief. Ons is 12 in die live. 10. Hallo Kelly, hallo Amelia. Kom ons stap julle asseblief. As julle nie kan gift nie, tap vir my asseblief. Hallo Vicky, dankie vir die likes. Baie dankie Nails by Sasha. Jy's awesome man, jy's eintlik 'n engel. Wat gestuur is man. Baie dankie man. Nails by Sasha. Miss DC Stewart.
Yes, I can see them, NJ Marais, I can see them. Come on guys, just the train. For the Christmas. Oh my God, is the train. Dankie aan my liefde likes. Eerste mense, ek het net die trein nodig, dan is ek klaar. Asseblief.